Tuliweza kupata miili mbili, moja ni ya mama na ingine ni ya msichana mtoto. Mtoto ni wa miaka karibu 11 hivi na mama ni wa miaka karibu 32, 33 there. Wote walikuwa wamedungwa visu kadhaa, na kwa hivyo tulidocument scene na tukaweza kupeleka hiyo miili kwa General Cargo Mortuary as we started investigation immediately. Ni kiroko nijugire kamunugu kanini ndeciria ni nyama tikite nyumba kanu nona riu ndarigwo riu gwika atia no andu aya maikaraga na thayu mwingi muno ndirona makirwa ndirona ki ona muthurire nywa njohi uguo na ndocio rira mokire mendanite biu na nie na ndaigua hura ndiguaga hu kwao maturite mendanite maundu mothe ani nyonaga magitwarana hamwe uguo ako ni ta bafu mathia marie duka maturaga uguo mutumia gutwara muthuri kumusidikisha githie wira na kumugira hwaini niki hamuno kuona undu tocio wikikite na kuringana na uguo twaigua ati ni arekite maundu mangi akoragana na gacoka guka nake akeita uguo anake aria mena family ni wega muno tumenyerere maundu ta macio na ni rekei turire hari Ngai.